Anya laki din! Makitak lang jag tatakaw iti rabong. Isilsil ko iti garapon. Baybay amon lakay. Pagsakitan na ti ulam day di arabong. Kasano asan nga agsakit tinagam ko? Padpadakkelek day di arabong. Ngam tinakaw dalang. Salbag kiti. Anya lakit din ay lakay. Adupay mo ti babalinta asi daan. Aglutuak iti sabali asi daan ta. Agtubo ko mati kawayan iti unag ti tiyang tatakaw tapnugong gunana. Anya? Talaga nasakit tinagam ko iti dadyang agtatakaw iti rabong. Tiyak tupulos mabakawan. Pagbalinak ngal alya. Anya? Pariwali, kasla aburido ka. Kan, apo, dagit matam. Kasla kumilaw. Day tagong mo. Agok raw krad. Bad trip, pare Esteban. Aguray ka. Anyat nakabad trip pa maya, pare. Diyan nagtakaw iti rabong ko Oh. Nagbayag apat patakkalag ngam sa bali laang tinagsida. Oh? Duang aminan adaras ang matakawan na kiti rabong pare. Iso ano sakit tinakam ko. Relax ka kadilaang, pare. Di mo unay panunutan day ta. Nagadupay lang matikawayan mo apagtubuan man ng tirabong. Oh. Sa bagay Kan may sa, di ka agungunget. Tama kadadaan lang dayta iti salunat mo, pare. Rabong la dayta kunak manen. Addan to manen agtubo, Sa bagay. Adla pa'y jedwa arabong apat padakkalag pare Esteban. Oh, mitlagayam. At dapay magayam dua apad padakkelam arabong. Iso adi ka una agpungtot, pare. Oh, para parigatam lang ti bagbagim no kasta ti aramidem. Pare. Okat, manupay nga daw ti orayam nga tapno mabalinin asidaan jay bagbagam arabong, pare. Talungal daw pare. Mabalinan asidaan. Naima sa klase ti rabong dayjay. Okay. Kat, ije ka di daya apa sa ti kakawayanan ti ayan dahi arabong, pare? Saan pare? Ija amyanan apasit ti kakawayanak ti ayanda. Ije gaya mamyanan. Wan pare Esteban. Sigurado asaanan ang matakaw dayjay. Ta inaladak iti nagdadakkel arimang. Ay, kasjay. Mayat day tanga inaramid mo, pare. Sigurado asaanan ang matakaw pa'y dagiti rabong mo. Masiguradok mateta pare Esteban. Sa maysa, inikak iti pagilasinan no sa dino ti ayan dagiti rabong. Tapno nalakak tulang ida nga alaan pare. Apay ngay, pare? Dua nagabay at adakkel abato ti inkabel ko apagilasinak pare. Agpalabas aklang iti talungal daw. Alaek, kan sagpawak tun iti tinuno abangos. Salbagit di. Tagbatag dyan nagtakaw itirabong ko. Makaungita ka talaga! No kasta. Adaman na nagtakaw iti rabong mo, wali. Wensyon, bakit? Dua nga pa'y matngarot arabong titinakaw da. Di daman lang ang ibati iti maysa. Asidaan ta. Oo na yan, dahil taan na pasamak. Awan pa'y naramanan ta kadagiti rabong apad padakkalag. Tatinakaw da lang. Salbagit di! Nakaskas daw mo't daytan lakay. Amulakit di jag tatakaw no sa dino ti ayan dagiti rabong apad padakkelam. Ngata apay nga amuda ti ayan dagiti rabong. Gat ilimlimang ko lang arudan. Sa bagay, awan ti mailamang mo kadagit ti agtatakaw. Amuda ti aramiden da. No makitak lang ita. Bukanag dagiti saka da. Tapno saan da na makapag na. Ay, agtanang ka kuma. Dakas day tang ibagbagam. Baka ibaludam mo tan day tano aramidam. At dayta ka man na nakunak, pariwali. Di ka kadiuni agpungpung to, talumaad ka. Awanan. Talagang awanan dagiti rabong ko. Maawatan ka, pariwali. Anya lakit din, aya. Di ka unag pampanunot. Relax.
Agyaman akin ka, pare Esteban. Si katimang palpalagan iti Rignak, pare. Agkumpare ta pare, unay kan aya. Agkumpare ta. Awanan ti sa baling agsinnaranay, no saan na datang agkumpare. Sana ya? Putno tayo ta, pare. Ala, tapno mapunas na ita sakit tinakam mo. Gumatangak iti inuman ta at 2x3. Ha? Wen, dakdak kayong 2x2. Agpwesto? Wen, uray sagay sa talang abote. Ta isulang matikabailak pare. Oh, nya, kayat mo. Wan, pare. Kahit ko tayo ta, barbaro ah. Sige, mapantan ni Jetersena. Wen pare, sakti makam mo. Painuman ka man iti 2x3. Ne, tatang. Adamot imot yu asaluyot kinsitaw. Wen barok, imbagla nga idengdeng ni nanang yaw, ken sagpawan nan tumeten iti tinuno nga ikan. Anya? Makasidsidak ngamin kahit iti dinengdeng. Nagsasaruno nagsida kami iti karnay. Aya. No kayat mao, ipadawat ko ti daddo maasaluyot ken utong. Ta adumat da itoy. Imbagla si daan nyo kinisyon nga anak ko. Ha? Uwan, tatang. Agyaman nakarod ka na kayo, ha? Apay, adi mo matan garawon ti taraon mo lakay. Mulmulagata mutlatan dagiti kutsaram. Agpampanunutang ngamin. Siyon bakit? Anyat pang panunutam. Saan nga taan ni tatang mo tagtatakaw iti rabong? Anya? Apay ko mga aramidan ni tatang ko dayta, wali. Kanayon ko ngamin ang makita ni tatang mo alumabas ija kakawayanak. Isula ang mati kanayon amag na ijay. Di mo kumapagatapan ni tatang nga iso ti agtaktakaw iti rabong mo. Saan na maaramid dayta ni tatang? Siyon. Gagangay laeng ang makitam amag na ni tatang iji kakawayanan. Gaputag turong day di adalan amang pan iji bangkag na. Mala, mangan kakit din. Pabasulan pa ni tatang ko kung agtatakaw iti rabong. Ha? Adda makitak arabong iti nagbabaitan ti dadakkel apo unti kawayan. Basit pa'y. Kurang pa'y dayta si daan mikinisyon nga asawak. Padakkelak dayta. Kasi ti sigod. Palawlawak iti ramang. Tapno mailamang. San abasta makita dagiti agtatakaw dayta arabong. Nagkapuan pare, kasla nabambanog ka. Pinasyar ko lang yung talon ko, pare Esteban. Kandim magasak matan ay ijay kakawayanak. Oh? Wan pare, at damanin nakita arabong. Ngam basit pa. San pa yung mabalin at si Dan, pare Esteban? Pare, sa dino nga iti nakakita. Ijay daya apasit ti kakawayanak, pare Esteban. Kasi ti sigod, kinalubak iti nagado arumeng. Tapno saan abasta makita dagitag tatakaw ti rabong. Good. Nasaya at dayta nga inaramid mo, pare. Kat, manupay alawas ti urahin nga, tapno mabalinin asidaan da di arabong. Uray dola ang alawas, pare Esteban. Mabalin to na si Dan da di. Sagpawak to iti tinuno apaltat wano dalag. Nung sagpawam iti tinapa, pre. Mabalin. Mabalin? Wow, nagimasin nga. Urayak la, katay iti dayta nga imbagam. Masiguradok amaramanan mimitlahangan da di arabong, pare. Gaputan naka-safety. Hoy, mayat. Kinalubak. Saan abasta matakaw da di. Very good. Sika mo ti masabat ko dito tiyendaan, Marilinda. Ay, wan Marisyon. Umayak la gumatang iti sidaan mi ken Esteban. Makasidsida ka no iti ikan, Mare. Ay, oray siyak, Mare. Ikan mo ti ipagpagatang kanyak ni Wally. Nauma ka nung nagsitsida iti karni.
Wala, imbagpay kada kayo tagsidsida kayo iti karne, mare. Ha? Anyat kahit mo asawan, Marilinda. Ay, nabayag mo tun asaan kami nagsida iti karne, sika. Kung saan anatong ti sidaan mi, ikan ti ipaluto kanyak ni Esteban. Basta ka di, Marilinda. Alawon, mare. Ni, labasan ka pa'y laang bit, Tama pan kuman gatangan ti pagpaghatang nila kay. Awan, Mari, Mapanak matan gumatang ka dagiti kasapulan mi ije balay. Sean, bakit? Iruwar mo dyan batang! Di tapas! Inlaksapulan dyan tatakaw iti rabong! Ha? Kaya't mo asawan, tinakaw damanan di padpadakalam arabong. Wan! Awanan! Una yan agasgasat ta. Awan pa'y maramanan ta arabong kadagiti kawayanan ta. Adon adara sa napasamak ti kastoy Ay, asino ngay nga ta diyag tatakaw iti rabong. Apay nga amo na ti pagalalaan na. Nusan lang nga takas ti mangpugsa ti angas. Inaramid kon. Wali. Nauma akon siyon. Manjakal! Tiyan niya. Diyakon namnamahan dagiti rabong iti kakawayanan. Tatakawin dalahan. Pukanak tupay amin na kawayan. Tapnawanan tagtubo rabong. What? Ay. Diyak kayat ti panangkihitam kanyak walay. Nagtadumday tamatam akas la tigray. Tatang? Apay akas ta ti panangkitam kanyak walay. Adda ka di sakit tinake mo kanyak Agpudno ka tangatang. Si katagtaktakaw iti rabungan niya. Anya? Pabasulen nak ngagtaktakaw iti rabong mau. Wan tatang. Si kamutlat makitkita ka lumablabas ije kakawayanak na kwa. Adda ebidensyam asyak tagtaktakaw iti rabong Ha? Nakitam kaday asyak amis mau ti mangal ala kadag iti rabong mau. Saan, tatang? Saan mo't lagayam walay? Diyak magustuhan day ta pamabasol mo kanya ka. Saan nagtatakaw iti rabong? Una yan pare, pabasulin pa yan ni katugangam nga agtatakaw iti rabong. Agyaman ka at di na ka blinakayan. Pare. Relax pare. Saan ka di aday tati pagsakitan tinakam mo? Addan to man yung nagtubo arabong iti kakawayanam. Pare. Masaduta kon ngagpadakkel iti rabong. Ha? Diyay lagtatakaw ti mabsog. No apay mat adyak matiktikan. Pare. Kaslam mo day diyay ngagtatakaw ti garaw ko Sambutin na ti mapanagtakaw na awahanak. Anya lakit din ni pare. Natural agtatakaw nga, di saan nga agpakitakin ka, si kamot. Ha? Nung ay kaspangarigan ta nagparangken ka dahil nga agtatakaw. O, di natiliwamon. Amon pare, nalaing dagiti agtatakaw. Gaputa, isungaro ti trabaho da, sana ya? Nasagit lang amin tinakam ko, pare Esteban. Wala, studaytan pare, si kamot. Studaytan. Ni, pangal daw gaya man pare. Sigurado ang nakaluton ni Lindang asawa. O kaya't no, mangantay di balay. Megan. Uwana, pare Esteban. Anya lakit din bakit? Nagbasit matan tinluto marabom. Imo nakakadin anangan. Impadigok ti daddo maarabong kun ni Marisyon. Anya? Nagpatigo ka iti rabong iti balay da Marison kunam? Wan, Nakaw. adumot jay linutok arabong. Naspak. Ay, ingkababaw yan. Apay ko mga ibabawi, kat nalpasan nga impadigok. Di ka kumamot agim-imot lakay, dakis dayta. Sana nga aging imot. Ngaman niya. Ha? Awan.
Lipate mo di imbagak, Linda. Rabong matngagpay so timpadigo ka ni Marilinda, Sion. Wan, apay ka di. Sa balit agparparik na kanya ka. Ha? Aguray ka man. Wan, nila ang pare Esteban ti pangibagbagaak no sa dino ti ayan dagiti padpadakkelag arabong. Anya? Nilakid di pare Esteban dagtatakaw iti rabong. Awanan ti sa bali pa'y bakit? Lakay. Daytoy impadigo ni Marilinda kenga. Sigurado arabong ta daytoy. Agsaga na tayo siya kumparek. Apay di tamanok ka insangpad mo, Wali. Lutuam ta si Denta, Sion bakit? Karting ang mga iluto. Nangalaam iti daytoy a manok. Kat awan mat manok ta. Kanya lakit din. Di ka nagdamag pa, Sion bakit? Karting ang mga iluto day tatani. Mabisin akon. Ala, Wali lakay. Bakit? Apay nga mapukpukaw ti may sa manok ta. Sigurado, tinakaw da day jay. Anya? Awan ng bain no asino man day jay nagtatakaw. Saan lang yung parparang? Tatalagang ipisok ko iti garapon. Esteban! Una! Kitaman ani. Awanan ti may sa manok ta. Nagluk magpay day jay. Sigurado, sindadan day jay manok ta. Sindadan bakit? Panunutak sa itimade. Di ko nagpanunot pare Esteban. Ah, Parparigatam lang, di bagbagim iti dayta. Sikan tinagkura iti kanyak. Ama kadadal iti salon at nunalabos tagpanunot. Saan ka de? nasakit lang amin tinakam ko pare. Ay! Pinartik lang man da manok. Tas indamin kin di bakit ko. Awanan ti maramidan pare. Sigurado asindadan di tinakaw da manok mo. Pagkunaan pare. Agrelax ka di pare. Ado pa'y ti manok di takit. Di ka kadiunag pampanunot. Kalma, pare Esteban. Ha? Adamanan insangpad mo a manok, Wali? Nangalaam manan iti dayta. Di ka nagdamag pa'y, Sion bakit? Ilutom adagosan. Tayong kapadigwan ni tatang mo. Kasi si data lang iti napalpalabas nga aldaw iti native a manok. Agsi data manan. Nagadu ka ngay bagabagam. Di ka kaagyaman tadamanin si daan ta. Kartingam kiti tagluto. Tayong kamot patigwan ni tatang mo. Tapno maramanan namot ti native a manok. Mala, wala kay. Agluto ak nga rodan. Sinalbagkit de. Ha? At damanan mapukpukaw ang manok ta bakit? Ay? Duan nga daw. Panagpukaw dagiti manok ta. Anya? Katuan, nagsaro no. Sapay dagiti nagdadakkel ang manok ti mapukpukaw. Ay sigurado, sindadaman ng dagijay. Ay, una yan. Duwan adadakkel ang manok tinatakaw kadatala kay. Wan nga rod. Matiliwak lang ti kinasya sino dayjing agtatakaw. Talaga nga isinak ti kararuana. Lakay. Aramidag dayta. Iti kanito matiliwak dayjing agtatakaw. Ikurkur ko kadagiti taraken ko ang manok ti biyag na. Anya? Gapu ta pinadiguan nak iti si daan may tinapalpalabas nga aldaw. O may kamot padiguan iti si daan nyo kini pare Esteban, Marilinda. Allah! Agyaman nak, Marisyon. Tinola mo't a native a manok ti may mo in padigo. Nagadunday to'y mare. Wan mare, dakkel nga min amanok dayta. Agsobsobra nga minan a si daan mi, isuwa pinadiguan ka. Ay, kasta ka di mare. Ang
Ay, nangalaan nyo ngay iti manok. Ket saan kayo mo't ngagtartaraken iti manok, mare? Tsak man amo kiniwali no pangalalaan na iti manok. Isang sangpet na matlatay di balay. Anya? Kasta nga agpayso ti imbaga kanyak ni Marisyon, lakay. Saan nga amo ni Marisyon? No sa di no tinagapuan ti manok nga impaluto ni Pariwali ken kuana. Awanan ti sa balipay, bakit? Nilakit di Pariwali tagtatakaw iti manok. Iso tinangala kadagiti do at dadakkel ang manok ko. Ang lakay. Pagsagana kanyak di akong pare ka. Ah? Daytoy. Oh, Ha? Mabitlaw niya kay! Apay! Di ka dardarasudos! Ang mga numadangram ni kumpadrem! Talaga at dangrak no agkamali ti isong bat na! Dangrak! Amok asi ka tinang takaw kadagiti do manok ko pare wali. Amok met asikatin ang takaw kadagiti rabong ko, pare Esteban. Anya? Iso adi ka kundi sungat kanyak ha, pare Esteban. No, Nasaon kanyak ni Marilinda, no sa dino tinangalaam kadagiti rabong nga ipalpalutom ken kuana. anya? Wan! Aklonag! Asyak tinang takaw kadagiti dua manok mo. Iso akwit stan, anya. Ang nangingina dagiti manok ko at tinakaw mo. Oh, dagiti rabong mo ngay. Naglaka! Oh, makitam. Sigal na mismo tinang ibaga asikatin ang takaw kadagiti rabong ko. Ha? Sakpay ko matirumbang nga agunget. Gapo itinaramid mo. Kastoy day pare. No di mo maklunday ta. Nasaysaya at no jay langan opisina ni Kapitan ti pagsaritaan ta. Kastoy na pare. Pasensyakan pare. Mabaling ka di saan tan nga idanon da ito kini Kapitan. Kitawak lang iti pamakawan ka. Pare, please. Nalakaakla nga kasarsarita, pare Esteban. Pare. Gaputa nagkidaw kan iti pamakawan kanyak. Pakawanan ka, pare. Yes. Kan pakawanan nakmat. No apay at tinakaw ko dagiti manok mo. Wen pare. Agpinakawan ta nga ro din. Aminak. Basol ko ti amin. Iso ang napasamak ti kastoy. Addakan ka pare, no? Guraan naklata. Makamuka, Anyalakit din, kumpare. Nagpinakawan tang harudan. Apay kumagurahan ka pailaeng. Ha? Tinasayat. Mapantakit din di tersena. Taginumtaman iti arak. Anya nga arak pare. Di sigud ngalalaan ta. Di 2x3. Siya kung timakamu iti pulutan ta. Anya nga itipulutan ta pare. Tinula ang manok, pare. Ha? Kan adapay rabong na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.